Assalomu alaykum xo'sa do'stim, aziz millat. Chama umrujna video suhbatda tema ozishtanim. Oz kim? İşte tercüme hali Kürt başma nazar Rosnempide. Daha soranda vardı, biz soranda vardı. Bu kişi çama tercüme hal marağın bebazne. Bebazne iş ne bu? Ancak çama umrujna videoda maksat işte tercüme haline maksat oku da başma malum babe. Az yazı navsa şestimi penmine sori toluşi daştvan mahalliyada bala kuliyatonda ahadıba mahallada işte baba Alyasani kada Al-Hüseyni ailada Süb namazı nezi gele boşa havada بدنیا چشم کرده. هفت سینده ده شتلاتی سببی گله بارزا دو ده اگنیم پشت ده زدمسا. ده سببی منشون چما مواکو چما دیکو جوشن کرده هفت سینده اقلی بودم. سواتولاشی جزوانده زندنی باردشونه شدوشنده غربت ده و بیمارخانه کی معالجه ببوم. تصور کردن یعنی هفت سینده عقلی هم جسمی زده شده همان پسیکولوژی زده یعنی عقلشتن از زندن که اوشون بکره وارده بوچشون وارده. آزاونی همه صحبت بکن امگله رومانلıq تمه yani pidemli ve doroz bubuyan söhbət. Bu bimarxanada çiçunumun başımızsa ve az çiçunum kaşı ıvunyan az vıtı pidemli çünkü bimiyan çımı geleceği xıdı imkan bu məxsusi video reportajım babe. Çıp balniyse ku tasavvur kardın hani hafsinde ağıl sesor شش مانگ ایکراهته چنده شش مانگ اومه بکات پشت دو مانگ دو سور سه مانگان اولاخ دیمایو یعنی امگله فاجیوی وضعیتونن کی با گله عقلی سوما و تما امگله رومانلıq تمه امی اوگاتم با پشنا وقتی یعنی پیشنا وقتی به میگله ویدیو رپورتاج حاضر بکم. ای از نفس هفته شش تا از امیدم بعدی چما ایلا چکو شو بده دیوش چکو شو بده چکو منی عزیز گتن از انا شم کی از حالا اشتنا درک کردنیم اشتنا فهم کرده زندنیم که از کم وضعیت ادم سه ساری که مدت هسته از با سه ساری تولش از زبانم چی یاده بکرده و ترکی گپ شدم آن ترکاوایی هم با ما بنا موا مناسبت نشد دویده چه دودو دیمن شما یاد دا انا زمان ماندنی که از بزنم که شما موانی و آزم هم جغمان قبول کرده هین که عقل بیم و شما فهمده هیچ پس شما عقل نبوی که شما موا به رحمت شه پروسسونان داخلی عالم که است آزمی باشم روسنی زندانیم امان هجگله فاجعه‌ای تمه آزمانی بچی بودم اون همه با صحبت می‌داد شما مقصد تمام جوشیه و او خود اما بمی ببشمون از با ترکی چوکجه بوکی لحجه دست خان کردم وای ترکاوایی چون وای ابامو باسا موسان چوکشته کرده و آزان امانان اچه خودمون وی پیده با ما نو عزیزه و بعد جو دادیم والی از یول بیم ترکی گپ جه میایم وقتو مرسه وجه انسان اشتانی حس کرده اشتانی زنده بونیم ناقلون دا چکو بده که جوان به حدی بلوغ رسته اشتا موکو خباسته که چما پکیه
صحبت انا یا حرفی معنا دانی یعنی نقل معناش است که یعنی خواست ده که ما کیم چما پای کیه چما نسل کیه چما ملت کیه و وقتا که از اشتانی درسیم فهمم کرده که اون ترک گپ رسته گپ نی از تلاشیم و تلاشی گپ شینیم انجا از اون اوشان که است چما دلاده آزمی بکارده زندانم بریجه دو زندانم چونکی از حالا سویه بقیل سویه بشنیم که چما سخانی زوش ببوی و حالا از جوانیم حالا با ما سخان دوا بانی وقتا که اوشان که است چما دلاده مانده انجا درسیم که از ترک مظاهر ترکی گپش مظاهر چه دیده بشینیم اگاردیده جو مظاهر اگاردینیم جاگمان کرده تاله منش وارده بکارد چه و مسکو اگاردیده از اوشه داشته منی زنکاسون دماندیم با تلوشی گپشه مراغی نمه که دوایی از اوشه با ترکی سخن کرده بیم انجا داشته لالا دا دیوشی با تلوشی سخن کرده بیم مراغی نمه که لالا دا چمه یولا بوا علیداری با تلوشی سخن کرده بیم دمیسه با ترکی یعنی تاکسی چمه پاکوینی تاکسی اجاد چمه ایچ تاکسی بامو کنی اب فاجیوی تاله که است خدا بامو قسمتش تو از خدا که روزیم هیچ وقتی هم شاید کرده از اینیم بانی بعضی ادامون منم حیاتم فاجیه دی امان جوغ حسیات بامو کنی خداوندی عالمی مسئلاتی چگذارشتنا جاگوان شکر بچه مسئلاتی دادی وشی از با تلاشی سخن کرده بیم اون ترکی سخن کرده بیم و با اون واتی انزندانه بیم که من دمانی با تلاشی سخن بکن چونکه تاکسی چمون دمه با ترکی سخن کرده تاکسی چمو یعنی چمو ساتیم صحبت کرده bu چه صحبتی کردیم که فاجعه تاله کی هسته سببون با کی دمو با ترکیشون سخن کرده اساس سببون دا گلیان امه کی چما نسل دا ترکادیون دا کینشونسه و نسلی اغلون چوان زمانداشون گپشه بیناشون کرده و زوغو ترکلشمیش به و منی سوته او بکی چمو چشی ودا چمو دیادا پاش تلاش موش تلاش با اغلون هم با ترکیشون گپشه چون والدینین داشته اغلی با ترکیشون گپشه و منی با اوغوش کرده را اوغوش کرده منی یعنی اوگردونیشه باشته حادثون چما ویندمونون başta ugarde prosesش جنگیرن سورتین کرده یعنی از درسیم که جوغ باوا زوانی جوغ شینی نی گله باشماز نظامی براسنم که از سبب که است ترکادیون دا کینمونسه پشو جوغ فکرمون کرده که انی چه کینه بستمون هزاشتا دیا دا اطراف تلاشادیون دا کینه بستمون و شکر به خدا که چما فکرمون با ورا راسه آیله دا همه تلاشادیون دا تلاشاکینه شونسه ای از اون نو سر نویه دا خانالیانا جایز نویم ببخشم منی ای از اون نو سر نوی سه دا گله زا اولادمومه بدنیو واسه سوال بدم باشتا که چه زانومی کی نوینیه البته که عادت اولادی نومی بابا بانوی yola amı banoy, yola bua banoy. Ancak az ön ingılap keste dahil da burize doyni bim avu meyni beraseyni bir bagale hadaf tolaşanımını sabars. Zanda bim ki batımı validenin kefi bagane ve jagwan be. Ancak maksadım ba valideyni kefi gönye maksadım başta hadafi rası bu. Ve bamu hatta ön nom iştanan aile dalada çın nome sxanegniye
آزمانی با البته چما عزیزانین با ما چه سخان وطن بو با ما عزیزه با اون از چوبدست خانان کار دینیم انجام مقصد اساس امریکا ازش تغییر نامی سبار زمینه ای از نفس نوشته شده گلن زو اولادم بیچنم ساینور نو ای انشتن نومه و تمام درست نیمه که ازش تغییر نامی اشتن برنم و بچه گوشق نه که والدین بوجه نام برو نه صحبت با مدنی سادنین نام که است از طولش نام بینیم ای چما والدین نو نزنی حتی با نامون ایراد گته کسونم بین که چه نامه از اشتا یولون که که حرکتونم که وینده که با کن اکس حرکت نرمال من قبول کرده نرمال من قبول کرده یعنی که جاگوان بینی بیان یعنی چه جوره بینیه که حتی جو گله صحنه باشم صحبت بکنم که یعنی انا acayip gele sahne ancak inanvat tamam on sama yolunun jogan beyni jogan kabul beyni savardış başta vakate çımın neze odamında ikisi daman dedi ve Türkis xan kardı peşin vade ki ağıl toluşis xan karda Türkiye derastani ağıl şunu beji vate Türkiye zandanisa hiççi Söz khani mana zo beste ki yani ağıl bamala uzibni yani azinen vat ama çama azizonun bu mu azizine on azinen hasan hamana sana başta yod vardı da bunu sıra gatta yani gatiyen ana yo baçağın karşı hiç kinküdretni zanda bimki şoğan beda çünkü taksi bavun ku bu ki mı Türklaşmış bam çama nasli ağlın Türklaşmış bam taksi çavun ku ve avun eğer taksi zanaşım beki düze koni jagwan be koy mübarize ben avatin başta ağlın ki ba tolaşis xam bukan şima tolaşıyor başma nazar miyan barosnum ki iyi az navsa navseda sabar biada hala temuri söhbet nebe Ümumiyyətlə, balada az Moskvada buam və informasiya bəni ısati dövrü sürətin nəbə, çı hadisun bedəvin çavun kuyan xaban buəni. Yəni, az ömi bu çi vətəm, mı məxsusi ışta dalada inqilabınım karda və heç kesiyəm bu təbliğatış bardani, fahim ki östü, zanamon ki östü, az ıştan darkım karda və ıştan başta toluşati uğardam. Esa fikr budamon az toluş buamsa ve iştani bana toluşi darkım karda bu iştani bana toluşi zanam eğerse fikr ve uvaştan başta milleti fikri ve işte nesli mübarize kardeninim. Problem çamın nesli problemni, umumi gele milleti problemi ve eğer millet işte toluşati ugatı bozno zanda bu çamın nasli ağlın toluşati ugatı ve çamın ağlına bana hama toluşan mahali bana hama toluşun Türklaşmış beden ve şükür bakıdo avun toluşi basamazsan çok zindan bak sebebi bu mondo intasi vardiş göster Türk gapşı vardişi babam kumak karda mesela bu tamam ki çama umuyazon ba masalli beşede hiç kes vati azeni ki avun toluşun çavun sıkan karda çavun çözüre bağıtın basa Türk'ün saçuka gapşeden ba Türkiye bu mando ba haksoy bu mando ancak mesela ki şarait gösteren devletli Azerbaycan'da bu şarait göster avuni mecbur karda ki avun ba Türkiye çok kapıcanin çok sıkan bakın çünkü başta işte se gordonidan, işte rüji gordonidan, işte rüzgarı fikir kardan. Zaman babam bahçemi gorçuk lazime. Ve az ki ulaştım ba milleti fikrimon, inan vat ama bu şarait nebe ancak jo gele şarait gele o içtimai fikir karda gele şarait dini mecliste dini cemiyette azamın binde ve hissim kardı ki az bu cemiyette işte faaliyetin işi dubaznem. Şağıan be sıfta az
تصور بکنه نویسه دا سوارجی نومامنا یعنی شما درستن که نوما نوع بوچی یعنی انسان انا باپ تولوش ببوی که انا دقیق تولوش ببوی که شتا اقلی نومی با تولوشی بونه و پشوان نوی هفت نوی هشت دقیق نوی هشت نوی نو به زمینه سرونده سه چو سور شما دینی فعالیت یعنی اهلی بیت جمعیت دا چم فعالیت منی زنا دینداران زندان و پشوان هجو دیندارا ماسکا جا تیپون که استین کالی تیپون چون که دیارو بیم اشتانم چون که دیارو کرده و چه دینداران دلا دا یعنی به جمعیت به اهلی بیت جمعیتی به تمون که مراسم و مجلسون طولش عقلون اون چمو بارد از زنده بین مست بین و پیش از دیارو ایگینیم جوبیم چمون که چه دینداران که اون طولش عقلون بیشی منو شناختار کرده پیداشون کرده باشتا جمعیتشون بارده بو فعالیتی و شاق از همه کسی نومی وطنیم چونکه یعنی از وطنی ما طولشون همه بیوزی این داسی انسان که بیشتر با گل جمعیت و با جمعیت تا روحات فعالیت بارده زندش که اینه که زندش کشت پیشتر دا مرده طولشون ماندن مرده اودامون ماندن اگر ویندش که ضعیفین و ویندش که اون مقصد تمام جوشه هر کسی باشتا گرشه گله ایو مقصدش هسته چه که دیارو بدش اسیدش چه طولشون که خیلی که طولشون دلاده خیلی که فعالیتم با منی زنه طولشون زندان با طولش فعالیت دا ان چکا وسایت ان استرومنت بود منی آلات اینترنت به و خدا جا بدن که ان اینترنتش بکارده با طولشون که ان طولشون محمول بردم اینترنت بنابی به بازنه اما جاگان همیش ببویمون اوکشمون تخمینا جوغ 20 سوریسا باکان بینی 15 سوریسا وی بینی با مدت دا از دا اینترنتی واسطه دا طولشون علاقه موگاتا و با دا گلی مثلا جاو بانوشتی شگرسا دا گلی ترکی پان ترکی مبایسه کشه گلی جاو باگرسا جاو بی مشکی اهاندیش یعنی انا اینترنت ضعیف با چه اینترنتیان با اشتا ناونا ویدیوندم باشما نازم روسنه که فیسبوکی گلی چکا خوش هسته که مثلا نشتا اشتا کده 2000 کیلومتر 1000 کیلومتر دنیا باسه دا با طولشی علاقه اوگاتش اویان جاگو دنیا طولشون علاقه اوگاته گلی واسطه به اینترنت ان صفتا سایت چاینا بلوی از دیاسپورada düzkarda sayt be talışki mir ama ay gırdavi bun peşo çayın abilo ve do az diaspora rehberi xanış çapegini beşe çağın ama hamma çağın beşimun kali toluşun mondinan ayo yani bavada zanı beki toluşun arada yetini peşo tal galet jona ağli Amerika'da bedabe az dakik zindani mavkiye talış komuş okardı ama ay gırdabimon ba saytada yani anayı da Türk'ün mübahisə kardı. Asa çoğun ağlın çıkıyor. Mesela şükür bakıdı çoğun ağlın ve bu an mübahisə kardan. Yani ama bu mübahisən ahamiyet doydanimon. Talış.com biyada uje müeyyen saytın beşte talış info Kain Abilovi talış press Kıday rahmet boku talış.org beşe yani ona yo çama faaliyet bu. Ancak gılı kostu be ki şu saytın harkası başta görüşük nırasa cahatın istibin. Yani bu toluşun ikardı görüşük en saytın vaskardanı bi ve harkas başta prinsibi esasen en sayti gördüğünü de bi düze kon kardanı bin. Yani avuniyan aşmardım pideni ki vaxt naşışma başma sadojin ne bu maksadım tamam çoşeye. Umaydamın umumon rasimon با فیسبوک بشدت در رسیمون که بله با سایت دا به دنیا طولشون علاقه راحت بده
Babadan hala kontakttan است به одноклассникан است بین انجا مدرستم که اون همه kontak молодежь نیست اون ağlın کرده بده بین Facebook ise одноклассник ise bu hırhırıya Facebook ise ciddi gılı sayte ana yo dışta tolaşa boylun ciddi söhbətin kardı bəbi ana Facebook adaz daşın bə qeydiyyat adan işte مادابر روژی مادابر سوری موارد سوری 5 سور بعدیم شده یعنی ای از نفس شستمینه سورم کارده کی یعنی منی بنه جدی آدمی قبول بکن یعنی عقل مغلوم با همون دوستیتی نبغاندین bu 12 سوری 5 سال دوستم است 5 سال غصبیا imtinam karda çamur düştü konsa ses anala düştü çaş karda yani azami bu çi vatam yani az ne yo bu hırhırı nim yani çimi Facebook'a da çamı be kale maksat Facebook'da jo adet egniye be ki jo ciddi gele site ana yo tolaşon ciddi problemi hal kardan yani dayandı müzakere bardan ve uje ana yo hiç sayt به هیچ تلاشی خدمت کردنی یعنی آزاد اشتا صحبتی کارد بزنشنه یا یعنی هیچ کس بات مانی ببینی رک بکاش باشش با جو سایت دا باشش با جو گروپ دا باشش یعنی انا کن گروپ دا پیده اشتا خوش بکی امیدنی اشتا دوستتی دا بکاردش کن گروپ دا خوش امیدنی ایو اشتراک کردنیش یعنی انا یعنی داشته کیفی ana toluşati dışta keyfi be. Ancak jo saytında mesela tani blok karda bin to canda bede bir şey. Az tıbabı beşi çi boğuti tani blok batı blok noyda bin. Tani mesela batı cevap navaşta hani haştana bin. Yani batı dajmon doyda mesela ugattan tanan dajmon da bir de işte dajmonim olada jo giş jo şey nasıl bin. Jo saytında hala başta on neyse ve diğer şeyden bale çok ki Facebook meşhur be adına klasnika da kontakta da nişte ağlın umin beşim be Facebook az vaktani ma bacavun keyfi ne gini ve damandin خود شما تلوشینانی یعنی تلوشین اگرچه بعد تلوشاتی گرشق تما دانان bana damandin konsageli galyanoşun kaşı noşune جوانم bazı bakali جوانان avani bakışı babe problem ni ancak galyanışın kaşı noşuna şekil galyan kaçta arağışın peşmen noşuna hardı haşşın mı yani anan ne yeni hır bakı lozime o zamanı bu çi vindeynim yani zırt pırt hiççi az işte galyan kaşı işte araq peşme işte hardı haşi işte takardımuni işte maşini az bu çi vardı vindeynim an zırt pırtı az bu çi vindeynim Facebook'a da beyanda düsteti vağandan ve konaxo işte mahiyetش hiççini 5000 düsteş است ve çama 500 düstem است az inen vatan veye çünkü başta navaştayım başta teman reaksiya kam beda ana düstiç eğer bu çapınsa odamada penco kas reaksiya doyda bir başta navaştayım inen bakıda ve şükür ancak 5000 da tahna düştü çiş kardeş peşam zane ki avon çana düşt veya güya barza çiye güya barza şahsiyete çimi falan kadar düştüş işte acaba bu ancak maksat çiçe işte Facebook'a da maksat çiçe ana düştü çiş kardeşte ta işte nerede hana karde bu ana düştü nüşüde pide ta işte çayxanada çay peşimi bu ana düştü nüşüde pide az vatam saf vatam bavon ve be bazı kise darası şu bazı ki on safnin açış be ancak masala bu madaki çamı fikimoni darasan çamı fiki bu masa naho navaşta işte böyle odami şekli noydavattaki navaştaki am çamı dajeni buye çok azabe خدا رحمت بکو
بله فیسبوک با قباستون آورده خدا رحمت بکن خدا رحمت بکن خدا رحمت بکن از آنمی ببیندم باhandım بله bacıoğlu bomba oğlandı onun ad günüdür onu dayı onu təbrik eləyir maç eləyir bəli təbriklər şey umrujna rujuğu sahibi umrujna Facebook'u tema juğu sahibi bəli umuyda ikisi ise ad günü movarda ruje derrajdeyni şangı saat 19:05'te binobede təbrikon maçda təbrikon tınanavuni handaş umuyda rasta ba saat mesela bu tamam da 11 Azerbaycan'da uje saat 12 sahabe yeni ruj sahabe on xonaqın navışda ki bəli münasibətilə təbrik eləyənlərə təşəkkür edirəm bəli amandı inən damandin təbriklər sahabe yeni ruj sahabe bu baxsana az darastani mi açı orucu inen ön sebepkar borzaçiye niye o konağı borzaçiye şimdi movardaruje inen navaşta dünən məni ad günü münasibətilə təbrik eləyən dostlar etməyən dostlara da təşəkkür eləyirəm inen damandin təbrikon ki zinəş yolda bekarda Savasyanan. Sa baba zavod yok. Sa anan ne yeni? Sa sakalani. Sa tavarda şey yeni zinebe yeni. Ta umru inan tekrar karda inan tebrik o. Sa hiç be oku. Xonaxu 5000 düz düşeste. Bu 5000 an kami hariç badda kası ad günü münasebetiyle tebrik karda yeni. Tahminen seço sorçayım bana. Xaricədə gələ toluşa boyli 5000 düz düşəstə benim təbrik qardaş səni ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Standart şablon təbrikə. Matoloji az başlı Türkə təbriki ehtiyacım است. Am şablon təbriki az çiç qarda. Başımı çiçi lozime. Ve zayıfe məxluqə. Yani az bu təbriki به شام کرده که چمو خارج دجیا تولشا بولی منش تبریک کرده دکانا بچم وضعیتی آنجا از درستم که جوق حسیاتون ضعیف انسانون گویه اوشون تبریک کرده بارزچیه بله شوه کرده منشون تبریک کرده نی بامو که جوق حسیاتون چرا نبو انا چوکه بچه گرشگان az joğa təbrikün nabin, joğa şablonlu təbrikün nabin, az pen sorbabe joğa, yani Facebook'a da işte muvardarujik nyom karda ki beni narahat nakın. Ancak inan kali düştün kestin, yodda bekardanin avun təbrik kardan. Biləm maqami başma borosnum. Bua ba Türkiye təbrik karda. Qardaş, səni ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Çoğunum uzun ömür cansam. Nəysə, şablon sıxanın. Bəqla buana, avun toloşin. Xonaxo, amaşda bu zambıqa bu böyle təni təbrik kardam. Bu Facebook'a da açdı bu təbriki az bu can deyim. Az o başda saçavım. Tən təbriki bu ki nə başda. Güya nüşudu bihte ki şama dayandı bu atya da mehriban yon. Şama mehribanati Facebook'a da çiğ niye? Bu bakşana yani az bu tanime be hiç kesiyen piyarı çıkardı gorşağın sıkanın kardanım. Yani daras tanime falan. Yani daras sanki joğu baba zavoni. Joğu düzefikun ni. Vaziyet bevece ki ısa ba tebriki layık bakasına az tebrik kardanım. Rahmeti layık bakasyan hani rahmet navuştanım. Çünkü ba qabastonun ogurdun ya Facebook. Mardeş است başı qabaston da başta mardeyin sabe Yasin Bandi söhbəti sakıyın. Umru 55 sinim tamam beda. Çı 55 sinede boşta xalqı çanam sarf qarda
هم مادی هم معنوی azami بتیازنیم. یعنی منی زنات هلوشان زندان است. چه فعالیتم با چند بمی وقتم صرفم کرده، چند بمی مادی وسایتم شا، اون همه ملتی حلال خوش بود. انجا بچمی گرچگان ازشتا ملتی که تبریک شش کردنیم. 55 سینی از başta ailem sarf کرده و اون 55 سین بچمو aile دگریم بینیه بچمو ço beynیم بچمو 55 سینی çünkü mı işte umrum bavun hasır karda en sorun ki istin en sorun bavun hasır ba avun en sorun geyit kardenin en aile çımı en sorun bachımı aile sarf ba az en 55 sini başta milletim sarf karda be millet çımı muvardaluji geyit kardenin be çımı ailene işte en 55 sini başta milletim sarf karda be az normal nodan bedemim anormal nodan bedem çünkü az sıftaşta xeyzuni fikir kardenim çanda milleti ve az milleti ki az tam tarağına muvardaluji geyit karde ve az millardanım çünkü ana faaliyetim beni ki beni gane beke ve çımı milleti gane beke ve sebeben muvardaluji de tam tarağı geyit karde beznem ancak işte aile dahili aile dılada yani sorun ki istin bachımı aile sarf beyniye bachımı sorgulun navam ba xıdıban nabakason qismat beke çımı aile gıl hamuna nave ve umri az dıştan nava an muvardaluji geyit bakam ve tam tarağın ne la bu tam mahramamange ba mahramamangi gorşa tam tarağın abuni icağan ne sadanin çoku hariş nıştaymun işte şanguna hardaymun gelen şey yanada bachımı bu muvardaluji ait gelen tort babe ana yani az avun şobeynin bachımı muvardaluji çünkü az işte umrum bavun hasır karda ve az avunum vote bachı gorşuk ki herkes xunakun kestin işte muvardaluji tam tarağı da jubileyi da meclisi çavun bu aradan çavun mahsusi videom babe to çajra umur jiyaşki çajra hayatı ba arsa varda ki to insanın gırda kardeş bale buanan peşman bahan bachımı mani da muvardaluji tebrik bakar da kon hakkı sobi toştani çiç hesap kardeş bakon seviye rosu karda yani ana az iştani bas seviyede vindenim ancak az zannım ki az anam karda boşta ailem karda ve çımı ailen çımı muvardaluji geyit kardeni xudavand alemi به همه کسی aile خوشبختتی بده و همه کسان اشتا aile داشته muvardaluji şobake inşallah که işte fikir işte fahmi başmam rosniye zane düştün çamoku ta neken avon ansoğanın bu ta kardı gora başkise kefi gane gora navatame soğan çamı dala yani baznan ki şama çacura işte Facebook'a da vardım pide jağwan boban ancak baznan ki az eğer kise tebrik kardanım eğerse bu kise mardın rahmet vağan danım eğerse çamoku ta makan çamı xosiyat joğe mani joğam bana düştü kabul bukan ki manış tebrik karda umruş neruji ihti boli sayfada به همشتا تشکراتی اعلان کردم minnettarati rosnidam bama ana umur bude ki joğuşa işte milleti رودا چی کرده بزنم و اون سرون حساب کردمون خداوند عالم اوانی با نظر نگاتی حساب نکه و ما عمر بده انا کی اما اینان اشتا ملتی رودا چی کرده بزنمون اقویان شنه بولیون ماچ کردم شمانی اینان به همه کسی اشتا تشکراتی رسنیدم ساقویان